Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Sembut Menteri Rangba Kejelaba Prestun Tensong hagakat santri unopera Raja Arpuar ulah hiar se kesnong skun kesnong kebadan hatem ribohai ban bu iu maunong rem na kepentaban siang rong no ya kesurong kabajrong R.1 kilometer belamang pisah sau point sau ar kedor lingba ke general scheme hadian bikipat ba nong snong jong ke skun ki lama jing mentala bun postnem ha ka leit kawan bat akara kerong namar ba kipat ba ki basyong basa akan ikatan ki dai ki dang em hakarep karyang hakini ke sengila sakhilang ru da ka MDC jok Omsning constituency ka kong Magdalene Maulong u deputy commissioner jok Ribohai district u Arpet Upadhyaya u chief engineer jok Katnat PWD roads u ba Kemawa u superintendent engineer u ba S Kendia u executive engineer u ba Emperbot ba kiwe Kejungai pi ke Songsun constituency 10 kilometer sispa 8 meter kadai tangban susiang nong baik ya kebelah don lupa bat kebadang sa kumba 10 kilometer lais pa 8 meter kata kalong banti ya ke kendau kandon kari kecing retaining wall kadon ki humpai culvert bat kiwai side drains kadon ro hakan ika skim ya keban siang rong baro silenter jong news rock keba kecing jengai kalong ar kilometer sanspa meter de kene kasrok kadai kebadan kam kumungisai ong ba usurak uday utis nam jong kakit kaba kalait kawan kamtam hakapang kasitam menta unius rock nilayo tengah bo kecing kapat yang kita senang mungkin penon kam hok unius rock bomde ban red yang kita clear bomde ban le ai nama bangai saya i habon kijaka kamtam hasnong hatau kisrok kisnukloi de na kejumbum sunyau jong kinang song snong bonsin habang iwan ra ngimut ban snayeng iwan ra yung mau siap kamtam yung mau siap depan julor ayah kesurok ipan hap yung mau hajong kesurok rong kani kesurok rong ong ipi kadai ka bitumen ta bitumen pengi ong lani katar pengi ong rong agak tin jongi kabayong kani ngan ong ipi kam ne wat hagadeu bilat ro kadang snew kadang pipe karong lele kan nutang Akini ke kendia tayo ikong mak bat ki rurang ba ato kan ngot kiawan sana. Idang ongru don saatli kita kisnong ki bompat don ka de center ka ngi ong ka fair price shop. Gawe hang ne umskoin bat ka baar ka lumber shing. Lumber ngi. Ini ki arkeli. Ngakan mau kata besni ngapun ya DC Woodwood balai kali jia kuta ye kwa ban pensuk ye ke ba nong snong la da kabarit ne kabah thau kalat kelemti ngakrem slam shoe bangin yo ye kan deka additional fair price shops hakini ki akeli kisno kita kam di bangin atas sorkar ye kwa ban trei ban syakri ya ki pai ba nong song atrai pio ibaha borok ia page ka social media janman kasngi UCM ban ngangi hapan mare keleng ban bu manong rim lani ban pli bat ka bangi internet ka social media ka Facebook kiba bun kiba keno kiba ong bakani de ka kampen be election ngai gitu perlok ngong penjerong syu utli jongpi
Namar bakat bapinang kren bakat bapinang be ngin nang tresito. Pi kinong umskun bat ki prateli kisnong lada pio I ba uniu maunong rim ubangawan bu mga mentakastet. Hapo si benai kam trekam ban sedang ye kesulok penpai no itu mau. No, penpai no itu mau. Dengan ai order ngadu UCI, SI ban logistik engineer. Penkloy ban isu ye kawok order. Bat kamtam ngin habbe ru ye kapor slap. Kejing luai utu nong luai ba paunam ka bakta hadu kata-kata ye ikun rit ki jongi ke village school. Nang ta ye ki longkemi ki ru ramba ki ru temen. Kaya kayen ka basitom. Purom joka thain liwa barok kawe Tracy Tom nang ta toya pen pernai lang ya ka jela begelaya barok kawe Nasgo kumen disibune banya don lang ha ne kapor Indonesia ngong yi kong mak tes ngobha la dolong kepala bu mau nong rim yi mapi namar ba ngabut program pala Dan rei kum kolong kami ngapulong. Ditip ang adon program si Pauji hangtay hapo convention center. Ka program jungi kolong bangi penbena pajba. Ya ka skim ka pakasorkar. Ka ay kerpang na komentar itu kinong set yung yung ka midday meal. Bro siya kata kiyo siya hajar ka. Nilai menta kasngingi penbena bangi kentiu syakador arah jatengka si benai. Kan long kejing kerku lada don hane di nong shet hakamit di mil sen bisa yok ya kejing kentiu ya kani ka tulok kejengpi hapo kejelam ekla jumi perokui. Dengan di bandon hangtei dengan kerpatno ya education mistar baum don hangtei nga ngahapwan hamnes nong jompi kong skul. Namar balay, ba pia de jumut balat tadi koma. Ong pia la ong gagante la sitom mangi senrang ban ong em. Ka ong em kala. Bat kadai ke jisisya apu rang ba snong ba Stefan hapo ke jelam jongi koma. Nga tharai la dengan bakla komba nriu benai le nesan benai mansua. Kiawan hapo office jonga rengkat kini kirang basnong berok pramut kejing yang ada kabab sutu tahu su ya kejing kam kini kesulong de hakata kejing keren hamta mundur rang basnong badai perawar umut ban batai susu ngongkenyo lah biang latai paskan dengan ong ngan le lagakam jan sau klur siteng bio yang kini sanction kan long ka jingkemen, kan long ka history, ka bansa jingken mau, ka snong ka barit. Nritut ka jingkerku, sau klur sitek. Hakan ka snong bujongpi. Kadai kador bar snong, ka bladon, daki nyopo prapot ligisnem. Henry Susi, banyatu, bakadai ka snong, kadang day gaway na kisnong hapo ka nangpo konsumsi ka pedang sadin hakil yang baro bapligi kena skul haba kimi na ying kisura ya kijuti kimuja kijongki hakti bat enda kilapoi haji esrut kisah kejat sakti kisah pong ya ki juti ki muja ki jengki ban poi se ki skul kadai kawe kabana kalian ke jonga kung nong yalam ubarit urang ba snong ubana kalian jengki ki pai ba nong snong pila benset yang ya kene ke jengkit kat kabang don la ibor ibut kat kabang la ban pensnow ban pensngap ya ka department ya ka jinge ka jinjar
Henry Baro si kini kisnem mat kipor kiblelino nimsiem lala banyo Henry Sokmen mata pangila yo bag nga kermen bagi kena school kinong rep ba nang ni sakmat kinyo no ya kata kajuti kemuja kabukut sar Ibadairu Imentri Badaipet ya ka PWD Roads Publay Shibunsa ya ka jing jinsur mensiam ka jongpi ka jing long lakloy ka jongpi bansngap ya ka jing ka bakinong shongshnong kimat ha ki postnem ki balalay ka buram ka let du shikirang bashnong bakinong yalam shnong ka bakum ka delegation kilawan baniat hu ya ka jing badashisha ngalalong rukaway na ginong sakhi ya kita ki baro na maraki por social media manta ng scam bona PPOE kay gablakta ka mensiam bali ka donut ka jonga kalong bahaway ka singi iway nong shongshnong ilabo status ya ka jinglong ka jingman jong ka ni kasurang umskun markumta nila shim ya ka appointment ban kendo isa prestun bat nisngo kemen shisha bana kaliang ka jong ilak pediang badi klam karna akli kemensim ka bakeluit bana ka juk kapor amdei binyuan pli tang mau nong rim rei ka deiru ka singi ka basyan isa pentrei no ka surok buon nangi ngil artatin ngiyong bali asi kani ka sorkar kabawan benthami kipat ba tang na kababawan man bu mau nong rim lani shwa election iwan ban pulang Nay nong shongshnong bait ngakwa ban ong yepi ka jingdon jung gidong yalam gijongi nadu chief minister Ushri Conrad sangma bat hadu deputy chief minister iba prestun tinsong kidai kibriu kiba jensur mensim am tang kakulang hene kile ubat kakam so hakipor kibaladep kladon ka jingong shrum shaneng baka surok umskun lalong Nama deki postnem ki balalet misham lala bat pun orlong idon hang ni ikinong rep ya ka bangitip baka umskun kadai kajak po ya baki nong rep jung kinisan riushnong ki juwan ban rep ban riang ban yo shisha baki nong rep so atrun ka baki let kiwan ki ma ikijing ki haban ya jak surok sok ru sokram hajaka baka surok kan ki unriu pot shijrong kangam riu pot shapo Smausen ban pet kantam biki kena school kanutam kibaduk kibala ban tiet tang shiset ke uniform kiha bara ki juti hakti kum lakran irang pasnong bele kantam kitemen kiha banya lingba kata kasurok kabangam biki kti ringa smungo ya ublay ya kaba ulakta bala open snow shikitendong skor jigi sembut menteri rangba ya kaba mairu ila ay kani kalat kalenti ya ka ba mga bat mapi isakhi hani ka ganti ka bamenta